nakigtot da. Gaputa nakadasay ni Lolita iti swelo. Inasikaso da ni Lolita. Pinakan ni Pedrita ngem kalpasan ti pannangan na. Inwar at dagos ni Pedrita ti tray, ken inkandado da mutlaang ti ridaw ti kwarto. Parbangunen iti sumangput ni Esteban. At adda anasayer ni Lolita, gaputa kaslawan anyaman kini Esteban ti naramid na. Kabigatan na, nagrubwat da kini Benito, ket napanda iti ayan dagiti mannalon. Itagagayem, denggen yu tituloy iti nobela tayo anapaulwan. El Uro con Sangre! Ay, dadan! Esteban kan Benito dagitan! Ay, delikadaw! Agulimot kayaw! Bayan niyo asaklatan ti makisarita iti amo kayaw! Sige, ama! No, saktan na kayo! Sana mabalin na di ka maggaraw! Nagpangas na ita Benito! Kunam lansada nagkapo dito ti Jaskay! Ay, anyang gata ti aramidon na. No, mamuan na kurang tinaordong dito pag-abang iti dagana. Orke! Awan man latag tagari kada kayo natatao? Ay, naibag nga orasyo, senyor! Ha! Da kayo at tonto! Kaslaak lag bibisin iti kastani pagpakita ni da kayo! Amaw, senyor, dispensaren na kami lakumaan. No, saan mi pa'y anay tulod ti abang mi iti dagayaw? Muy bien! Imbag man, tamo yu asawan ti kasta? No saan pa'y na umay ni siyak, di yu pa'y tulog ti utang yu? Itulog mi kat senyor. Dayta, kas makita mo't dagita, nakakariton apagay. Pinulo a baar dagita. Basit iti panagkita. Agkurang samot dayta lakay kalob. Talaga kurang senyor. No pwede, senyor Juez. Ha! Nagkunana kurang ti bayad yu iti abang ti dagak. Imbagamin ti rason. No apay nakurang ti itid mi nga abang ti dagayo, senyor. No pwede! Masapol na kompleto ti ipampan ni siya kadagiti kamarin. Hala! Isobliyo dagiti kinisayo! No pwede! Senyor! Senyor, saksas ang apulo laang na porsyento ti nakisay. Basit laang. Kisang Apolo, kikwanto? Awan pagibiyangan ni siya. Basta tinabalor, itedyo husto na abang tidagak. Matay kami matan itibisin, no? Itad mi amin, senyor! Awan pagibiyangan ni siya. Hala! Isobliyo ti kurang ti bayad yo. Saan na pumanaw ni dagamikin ni Benito dito ipurok, no diyo isoble? Saan nga enruar ni Benito dagiti kabalyo? Pinakan nalataidan iti kwadra. Irwar ko ti maysa a kabalyo. Agsanayak nga agsakay iti kabalyo. Addan padas ko nga agsakay iti kabalyo. Tarinugyak idin ti agsanay idisakbay ti kalay sami ken Esteban. Sayang lang amin. Tadi na kung insulit idi nagasawa kamin. Kumusta kan? Sikatay imbaga idi ni Esteban apagsakayak na agsanay. Nasingput ka kano? Kaya't ko ti makasursurong nga agsakay iti kabalyo. Tapno makasurutak ka ni Esteban.
no agsawar iti kabakiran ang masakupan ti Asyenda Gabriel. Senyorita. Pinagda ka dita kwadra. Pedrita, agadalak nga agsakay iti kabalyo. Anya? Jesus, saan anala ka ti pang panunutam? Ang mga dumadisgrasya ka laang. Rinugyak idin tinagsanay. Iso adinak pakadanagan. Insuro kanya kun ni Esteban ti taktika tapno sa anak amatinag. Anya? Irwar ko daytoy. Anya? Dinak pakadanagan, Pedrita. Dito'y laang mat aglawlaw ti Villa ti pagsanayak. Sa anak nga umadayo. Nagrigat alabaan ti jacket ni senyor. Kasano? Paturay na iti nagpuskol ti murang iti manggas na. Sanan tusukatan. Ah, amuna mat gayam ti agkabalyo. Yam amak kulakit din nga amangan no makaibet kat matinag iti bukot ti kabalyo. Kitaan nga pa ng Pedrita! Patarayo ko ti kabalyo! Ha? Ay saan senyorita? Amangan no madisgrasya ka! Allah! Dayjayan ni senyorita. Dinsamat agrikos. Rimuaran iti nakalukat arwangan alando. Senyorita! Di ka rumuar! Agsubli ka! Ay susapaw, inlay-layon nan. Anyalakit din ni Lolita. Diyakon babalawan ni senyor no parigatin nan tumanon. Gapo iti dayta nga inaramid na. Sukir mat ngamin. Ho, 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 ho. Naglaylayo na nagtartaray. Kasano? Diyak matan masurutan itay no kasano pagsardangan sa agsubli. Nakadayo kamin. Sukir ka. Apaya di nakinkaskaso itay. Ita, sa dinon to'y ayanta. Sa bagay, masakupan pa'y lang ti Asyenda Gabriel dito'y. Jakmat pa'y nadanon ti dakkal arwangan a pagsarkan iti Asyenda. Saan na kamayaw awan dito'y? Ha? Dua kabalyo ti agsarsaro no asumungad. Da Esteban kan Benito dagiti nakakabalyo. Dirumbang amadanunan dak dito'y. Anya taramida. Ya! Oh! 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 Lolita! Kunak tungat. Agungat. May esposo. Dispensame. Pinadas ko lang tinagsakay. Ngam, inya dayo nakmatan. Diya ka mo pagsardangan. ¿Qué? No anya lalita na rason ti parparbonisi ka? Por favor, mi esposo. Mamati ka kanyag. Hala! Umasideg ni si Kaginisya. Pronto! Si! Umayakwan! Diyos ko, sabay ko mata din ang kabilan. Oh. Kumpet ni Sika iti braso ni siya. Sumakay ni Sika iti likoda. Juan. Oh? Benito! Senyor! Ukudin ni Sika na itala kabalyo. Agsubli tayo ni Villa. Uwan, senyor! Hey! Ya! Ya! Kumpat na rin bag ni Sika. Ang mga numatinag ni Sika Lolita. Ya! Ya! Tinak pinagtagaryan ni Esteban.
Nagdiretso iti kwarto, apaman ang nakasangpet kami dito Villa. Ammo kakaluksaw nak. Ngam imbaglangan ta dinak sinaktan. Senyorita. Pedrita? Kasta unay adanak ko itaya. Talaga ati amok at kabilon na kamanali, senyor. Saan? Di na kinabil. Iso na lang ta dinakmatan kasasao. Tidakas na no, tsim-tsimpuan na ka. Huh? Napaliiw kung ti ugali ni senyor. Anya? Ada pakarwan na kunak. Tano da duma ka, nagsingpet mo't. Ngam apay ano da duma. Kurang nala mapatay na kan. Wan nga rod. Ayun, imay ni Madam Agusta idi kalman. Ngam di na ka nakita. Takasano, nakapupo kamat gayam iti kwartuyo. Adda di mi nagkinaawatan ka ni Esteban. Idi agrubrubwat amapan iti pueblo. Gapo iti ungat na. Imbaga na asaan na kamakarwar iti kwarto mi. Kat inkandado na matgayam iti ruwar tiri daw. Pilitin mi kumaalukatan ti kwartuyo. Ngam napanunot ni Benito. Nga amangan no anyamot ti aramidin ni mamang mo. No maamuan na nga ulpitan na ka ni senyor. Nasaya at mat, tadiyo pinilit alinukatan tiri daw. Wan nga rod. Ngam dandani kamot na tay. Saan? Nakapsutak laang, tanakaro tibisin ko iti kalman. Kasano? Sa anak pa'y anagarmusar. Sa anak manan anangal daw. Iso akim mapsutak iti husto. Ulay kat ngaminan ni senyor? No, di mo babalawan ti asawa. Ha? Ay ayatak unay ni Esteban. Iso ajak kayat apasakitan. Kan ad-ad dapay ajak kayat apasakitan ti sabali. Maawatan na kadi, Pedrita? Ha? Owan. Maawatan ka, senyorita. Wan ko naklatan ay di dinamag na no maawatak tikas jay nga aramiden na. Ngam kinapudno na, sana ka pabor itikas jay. Isulaang ti agay-ayat. Dinsamot ay ayatan ni Senyor Esteban. Anya ka din tikas na nga ibagbagang, Pedrita. Ay na, masurunak ngamin ka ni senyorita. Ay ayatin na kanuunay ni senyor. Idin to taparparigaten na lang aruden. Awan karbangam amang babalaw kini senyorita iti dayta. Bagi na dayjay. Puso na ken panunot na ti paspasakitan na. Pagayatan na ti aramiden na. Isu abay bayam ah. Jak malapdan ti agmuryot. Makapasuron Benito. Hoston, Pedrita. Anya ka kade? Alawan, saan akon nga agsaupay? Ayan ni Pedrita, Benito. Ay, pinagawit ko ni Jay Away, senyor. Kasta? Apay, senyor. Sayang. Saan na nakasarita ni siya? Bilinag ko man agitugot itiado na prutas kan natang inton umay dito Villa. Day talaga yam, senyor. Mabalin ko mati agawid inton rabi eh. Bueno, agawid nga ron ni Sika, Benito? Uwan, senyor. Bayan nyo, siyakton ti mangitugot kadagiti prutas kan natang nga ibagbagayaw. No, Benito. Saan na umiyan ni Sika ijayaway? Ha? Agsubli na dagos ni Sika. Awan pa'y dagiti gwardya dito Villa. Iso na agsubli ni Sika tapno adda gwardya. Sige, no kastati ko nam, senyor. Agsubli ka dagos. Innaklang ibagaki ni Pedrita tibilin yaw, ta agpaporos kadagiti mannalon iti prutas inton bigat. Si, nilayangan Pedrita ti mangyag iti prutas. Sige, Benito, mapanen ni Sika. Uwan, senyor. Itanak pa dito kwarto.
Di matla sumurakan ni Esteban. Ha? Isudaitan. Insaganak tibagik para kan kuana. Ngam agkulayaw matirignak no malagip ko ti Estelo na. Kas namataya kiti panagrignak no kas dyan nga ikutannak ti asawa. Angam sana bale. Mi esposa. Ha? Bumangon ni Sika dita kapre. Ha? Porke mi esposo? Pronto! When? Diyos ko. Kanya nga tati aramidan na kanya. Apay ka di. Ada iparamid mo kanya. Salir! Ha? Papay! Abandoname, Lolita! Pronto! Porke mi esposo? Di nakadi kaya't akaden na may tipan naturog mo? Abandoname, Lolita! Pronto! Salir! Kogdarte para kinisika! Maldita na esposa! Traidora! Diyos ko! Anyat nagbasula kiti asawa, kapanggapuan na amang ulpit kanya. Senyorita? Senyorita? Apay ang nakadalupis ka itiswelo. Kan agsangsangit ka. Mang Benito! Ha? Mang Benito! Ay, kwa. Laging itak, senyorita. Di nakarako pa rin. Ang mga nusabalit panunutan ni senyor no makita na ta. Mang Benito! Apayakas to'y tiararamidan ni senyor mo kanyak. Kwa. Dispensarem, senyorita. No damagam no apay akas tatiar aramidan ni senyor kan ka. Jak kayat ti agibaga. Amom ti makagapo. Amok, ngamjak kayat ti mangibaga. Damagam tulangan kini senyor. Saan? Sikan ti pagdamagag. Ang matiga po na Mang Benito. Por favor, ibagam. Senyorita. Pangasim. Ibagam noon niya. Ibagam, Mang Benito. Anya ti basol ni Lolita iti asawa na. Gagayem, di uliwayan na denggen ti tuloy ito'y kabarbaro anobela tayo anapauluan. El Uro con Sangre. Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Jun Ributaso. Technical Supervision, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre!